First Master Boys and Girls Open Invitational Boxing Championship 2025 le Ukhrul District with National Boxer being Maikaya Sampanghaira. Biharli Vahai Kasa minor Katumli Ukhrul Police na rescue Sahaira. Arihon Hoksa Mayor Baimara Hok Mapung Baimara da Tangkhul Nakalong na Vaumalan Haira. Hallo, Tangkhul Express Pvt Pao Ringyaophi Mahak Ningshen in a Pamidere. Paobing may sign Nganang Rumsa. First Master Boys and Girls Open Invitational Boxing Championship 2025 le Ukhrul District with National Boxer being Matalak in a Shokvao. Manipur a Major Boxing Association Wazingli Kongba a Major Boxing Academy Kapana Makok Mita Ngahanji Kongpa Youth Organization Ground Imphal East li ayak khikaya. Haugapok ang ranang ngedi MLA Shri Sheikh Nurul Hassan na masawa sada wasanga. Kapa with President attended as ayak pumped Devan Singh na functional President sada zanga. Agricultural with Additional Director o Nopo Singh kala Manipur University Professor M. Daneshwar Singh anina kyawa sada wasanga. Championship China Kanui Thought Boxer Pingli Kasat Kami and Soda Manipur with Sports Cultural Malingme Kavai Kasanachi. MLA Sheikh Nurul Hassan Nakamatuli Grassroots Level the Sports Tournament Makok Kamiwe Kan Kanahanga. Rakhara Tamwi Champion Semkhavai Chikatha Ngahan Angrana Ngeje Kanala Kada MLA Jinahanga. Manipur na India with Sports Powerhouse Nasakhavai Ningrin Sunda Shokvao hi Manipur with Powerhouse Ngasanga Sakra Gaji MLA Jinahanga. National Gathem Later Claiming li Atomui Skills Kala Sportsmanship Jithe Kavai Abong Ran Kami wuivang MLA Jina Kabali Sokangai Pongshoka. First Master Boys and Girls Open Invitational Boxing Championship 2025 li Maikaya Samkapang Ukhrul District with National being Mayor now Longbi Gajwiwi Ringpa so layam 31 kg, Hunpun now Pavai mi Kasom hung 35 kg, Tem yung Rundru 43 kg atumna, Gold Sampanga. Shina wili M Ngayurya na 43 kg li Gold Sampanga, Silver Kayuiping Mayer na wili, Lunghar now Yerya Lunghar washi 25 kg, Longbi Gujui Mayer ngam Sharon 29 kg, M Ringpabom 46 kg, Shinao Silver Gakuiping Jitung Jessica 37 kg, Gala Sosovi Shadang 33 kg, Bronze Sam Kapangping Kalhang now Ringam Yangyat 27 kg, Lunghar now Janjang Hasu Washi 27 kg, Longbi Gujui Shangringam Luiram 29 kg, Lunghar now Mansaklan Lunghar Washi 33 kg da Tangkhul Thought Boxer being Maikaya Sampanghaira. Ukhrul Police na minor Gatumli Biharwi ina Khangasun. Ashi Gatumji Shimwi ina Yamtuihaira Kasana. Inspector Marjang W. Ukhrul Police Station wi Osi Nagahang minor Shinau Gatum Shiman Hawa Gaji Tatraha Tarik Tumratha Akatang Avava Pingna Station Jile Complaint Miss Mirasai. Tatraha Tarik Tumrata Akang Thor Pungchiko Shikali minor Gatumji School Uniform Tracksuit Sangda Horshim Vakavai Gajaja Wishim in a Shokhaina. Katam Jada Makung Taran Shimkur Bingna Gapali Masam Pangtua. Wuivang Avava Pingjina Ukhrul Police Station ni Kavana. Ukhrul Police na General Diary Registered Salaga Police Kateli Alert Sawa Kalarida Ukhrul Lipam Salaga Ramhanung Kahai Bihari Binglila Ukhrul Police na Hangvayachi. Ukhrul Police na Kahang minor Shinau Kutumji Tarik Tumrada Akha Thangwi ina Warshim Mavala Ukhrul to Imphal Bus Kwilaga Ngapay Tarik Kanitang Imphal wi ina Bihar Kava Bus Kwida Muzaffarpur Bihar li Tarik Matitang Vashungachi. Ukhrul Police na Pao Mihai Kasa Bihari Bingjina Shinau Kutum Jili Bus Stop li khamataiya. Kalachiwi ina Police Station Muzaffarpur li Misanghawa Aya Tarik Jigotang Atumli Safe Salak ina Ukhrul li Khuiyungahaira. Minor Bingji Atumwining ina Kashokna Ot Pakvai Atumwining Khan ina Shimji Hoda Kashokna Gachi Ukhrul Police na Hanga.
यार ऐसा क्या है इसमें जो हमारे सीमेंट में नहीं? इसमें माइक्रोफाइबर है। माइक्रोफाइबर यानी जो दीवारों को रखे अंदर से मजबूत। हमारे सीमेंट में नहीं है। पूरे देश के किसी सीमेंट में नहीं है। सालों की रिसर्च और सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से बनी है ड्यूरागार्ड माइक्रोफाइबर सीमेंट, जिसकी पेटेंटेड फाइबर युक्त टेक्नोलॉजी दे आपके घर को सालों की जबरदस्त पकड़। ड्यूरागार्ड, सीधी बात है, ड्यूरागार्ड खास है। Tangkhul leihali arihon hoksa mayor paimara hok mapung paimara da tangkhul naka long na vaw malan haira ka kham hi arihon Manipur state kala khongnai ram ngalei kai khali hokmau swine flu ngayaw hauta higatha kazatwi ena ngak khawai phaikar ka khuina chi TNL president na jizikhamya azingli tangkhul naka longwi leiretli khalei mi saikoroli vaw khamalan shokhaira Tangkhul leiretli kibana ka hok phungwa masa paimara kala hok sa mayor paimara kachi jizmi haira Wow khamlan hi tarik chi shathang shokta jizikhami chi makhalan shok rang lakhaina tangda zatnara chi haira Hiri maheng sangla matung makanda sajat kasa samphangà kha mi bing chi witungli khangayi shongran parada longrei china wow mutin haira Hunpun katam now long na classes 6 in a half 10 in a dangda we open competition examination rung mi haira. Ngahan porikha chili worship magu we katam now saji shat kada na shorkar ang ranangi ji academic kakashung tamkhui shugakhui we habits maling semkhavai kala ngahan li kasang ina katam now pingwi ning kahak mathame khawai ningrin ina rung khamina da hanga. HKL na makok kami ngahan porikha jili naka thotrin janui maram la ngahan da naka naupingwi shangla kahai ngashan kala kharjanji khanui thotli thai khangasak we aman kasak jithai haira Pekar ji naka naupingwi ngakai khang kahai majut mashiman ngasak vai kala promote kasa HKL na commitment khale shàkhi ngasaya da hanga Open competition examination ji mapung phalak aina kupsang haira kachi hangda shirukhui kahai worshipping kadam nauping chishut me invigilators kala volunteers psychorally HKL na ningashi pong shoka ngahan juwi result masang la shokhaura kala mathada kasa kadam nauping li majut mira award mira da HKL na hanga Wardamrin kala katam nauping we kape katonga hakasang regasangli academic initiative kala yari engagement ina kakatomli hunpun katam naw long we commitment kale pongshoka Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science Trimsli Senior Nursing Sisters Pingli Ngaya Work Duties Takhawai Hanghawada Makhamyang Vaw Haira G Indian Nursing Council INC Guidelines Makashurna Kala Atumui Rank Tangasa Kahaina da Senior Staff Nursing Sister Bing Jina Makhamya Pongshok Haira Trimsli zingkum Makushika Ot Sagahai Senior Nursing Sister L Sanjarani Nagahang 2022 lit nursing sister ngapam ka mi gahai pingli worth night duties ta khawai jizemi hawa kalaji INC guidelines na mamaya mana da hanga nursing sister being night supervisor sada worth thumrada jishachi overseas sa khawai otmurut khuigi kachina ngaya regular worth staff wi ot sagi kachi maning mana da senior sister jina hanga Ka Jinims administration na duty roster katar kashokli senior nursing sister abavali kachang khali night duties kathum mi hawaji kalaji athumwe supervisory duties ti matungta khaminaji
G norms li makashura thumwi professional standing li undermine kasa kala senior staff li khayama kashina da hanghaira. Sanjarani na kahang 2022 li staff inspection unit SIU norms azingli staff nurses hang chugoda chishat shikali nursing sister ngapham kamiya. Ka chithala la sanction post taràkha hangfuda manpower ngajabtale. Kakaza machine Jungsang mamanda leida clay nurse being atumwe ko shapli lang maita wating root jungme quick hang sak nada senior nurse chinahanga. Nurse taràkha general holidays la makwima maninga ka matalag aina ngasam ka kwi malaymana kala kajang tharada katum kada we be areas banda khalela mathar sangrang ada hanga. Grievances chi thakta yang sang semkhavai Trinims authority li kaboy ng soda National Nursing Standard Shokvao hanghaira. Maram hi state shorkar Trinims authority Manipur Nursing Council MNC Trained Nurses Associations of India TNAI kala Northeast Nursing Association zangda ngasan khavai pohaira. Nursing duties saikoro INC norms kala service hierarchy chada zat khavai khangasan pohaira. Dr. Angomrita Devili Sakathati Makamia Pong Shokta Aya Yai School Moirang Khompamli local Nauping na protest sahira. Yai School Abunba Meira Bai Pinatanda protest kasajile Shinaw activists kala Dang Nauping Shirukwida Kathaga Mashun kala Kasagadandi Kami Bohaira. Investigation Tak Ning Sakavai kala Adam Mazangla Kayona Bingli Mashun Bijar Sakavai Bohaira. Kika masala vaka yari malung kavat Shokvao gajihangda Dr. Rida Devi Wikesi sakmitui gajiena yang semkhavai authorities di ngkawhaira. Manipur Civil Services Combined Competitive Mains Examination 2022 rung mida khalaili administrative kashoi kahaka shokta paper khani cancel sahira. Question paper on Gahai Shokta Manipur Public Service Commission MPSC in a General Studies paper 3 gala paper 4 khanini cancel sahawa. Papers 3 aya Shokran Gachina. Report Àthei Shurda Imphal Center gala Guwahati Center li kada candidates being the General Studies paper 4 with question paper ngathor session li mihawa kajang khatwa ngathor we porikha chili paper 3 miran Gachina. Porikha ji how phok highway tili question paper ngawita mika haiji phaning khuida candidates being pangapala khawa ocho chili aspirants kala yarina makamya phongshokta commission jiwe yangkhara kala coordination makamathana ji haira chikatha situation ji maya kabai maning manada candidates tarakhana malung kakang phongshokta porikha rungkhami authority we khangaran kala shitsang kabai le khanghan saira MPSC na GS3 kala GS4 paper cancel kasa chishata paper khani jiwe tarik kathar ngazin shong chishat mira da hanga. Centers khani Imphal kala Guwahati li rungmida khale MSc Mains Examination 2022 ji state with top competitive recruitment process na da saklakahai porikhana. Kasangka saklak aina ngaran sanggahai witili porikhali jithada rasho kahaiji candidates being maring palak thura. Phaikar mashung ka khui boda accountability lenga sakhavai kala rakhra damli jikatha mashokhavai pohaira. Dadluita ajewi khamataiya Paobing. First Master Boys and Girls Open Invitational Boxing Championship 2025 le Ukhrul District with National Boxer being mayonhaira hangphangà. Bihar li vahai kasa minor katumli Ukhrul Police na rescue sahira. Arihon hoksa mayor baimara hok mapung baimara da Tangkhul nakalong na vaumalan haira. Ajewi Pao hiling ngajang haira Pao ngana da khlai na thum sai korali Ringyaophi kala khamhai simik shong sa serani.